različitosti tih režima. A sve ih podvodimo pod istočno-azijski tip koji se bitno razvili od nove demokracije i zapadne polijarke ili nekog petog, šestog tipa. Spomenula sam već islamski režim, odnosno islamske režime, opet naravno u množini treba govoriti, mada u psihologiji se navodi kao poseban i specifičnosti u odnosu na ove koje smo pomenuli, gdje upravo Krejvodi svoju tu političku analizu započne jednom konstatacijom da sam islam, dakle, što je u osnovi tog režima, u osnovi tog društva kao njena odrednica, nije samo religija, ili ne isključivo i samo religija. Sve što je to jedan specifičan način života, što opet svojom formulacijom nama treba da signalizira da tu postoji poseban sistem vrijednosti, posebna kultura. I to je nešto što jeste po mom mišljenju dobro u kontekstu razmatranja političkih režima, napomenuti i ne zaboraviti. Svoditi samo i isključivo na religiju bi bilo primjereno u kontekstu, recimo, jedne